منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله سبيل الهدى والفلاح والرزق والنجاح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى الدنيا نراد من صلى الله عليه وسلم الدوانيك جنانك الصحابة بمكة يجوكو به بهوركم مكي يالله رنگ مكة وسبتتو به ميامري هوري أمين رسول الله سبحانه وتعالى سبو مكتر نفو مكتر أدنى إلهارا وإيه نكووني يالله وونوك وسبتتو به ya efidi kawaidi ino kenya ni fo fatawata hay ma yeddota ko odo zamanu meden saki tagol e nawnaje dertude hakkudeji yimbe ben ino fanti gayata suudu ma dum beygure wona aray nawnude nawdo ino ton ma dum nawnude ino ton bal nawnaje go ataway noronire ga be gureji aray tunno ko waatu de kanyani en fo de nawnaje non wonde saki tade joni sikke ala aray ine mari sabu wonde de atude ino jeya in sabu burto himmude on wa al-dhunub wal ma'asi dhunubaji wadude jadi koti onne o ko Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ko tedude wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ta'ala banginane en odo aya wonde ma kala ko hebi en dimmorde masiboji hare ko sabu tonko duude men en waggiti ala men sallallahu alaihi wa sallam kadimaki fiji jowi tawi on jarri boramadi miɗo moɗo wota ɗi hewtu on ɓe maki الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلام بجانتي ɗin ɗon fiji jowi tawayɗi hiɗe tori Allah subhanahu wa ta'ala wota ɗi hewtu en ɓe janti e majji nde ɗo hunde ɓe maaki fahishago feeñaali zina e kala ko yoniri e mu'um feeñaali e yimɓe ɓe feñna ɗum ɗon hara ɗum ɗon suuɗaki hakkundeji maɓɓe si wona hande kadi épidémie ji e muusendiji sakitoto e maɓɓe nawnaje muusendiji tawayɗi andanoka e ɓe yimɓe yawtuɓe ɗum ɗon noon ɗen renti haray alhaali men on yo allahu moƴƴin alhaaliji ɗin o surra en Allah subhanahu wa ta'ala no e ñañal makko e teddungal makko e moƴƴere makko e hikma makko o waɗani kala nawnare kadi lekki nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam holli en ɗum kaɓe maaki ma anzala allahu da'an illa anzala lahu shifaa ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala tippinali nawnare si wona o tippinaninde on ɗum lekki ɓe maaki hadith go li kulli da'in dawa
nawnare be hino mari lekki si tawi nawnare nden hawrodiri lekki kin hawrodiri e nawnare nden dikka nde sella e dunga e Allah subhanahu wa ta'ala. Haray noon l'islamu dina meɗen kan no yamiri en honɗum yo en ƴettu kala ko tawta ko sabuji addanayɗi en cellal e ɓandu men ndun, sabu haray no jeeya e haqqeji ɓandu ndun yo en renandu honɗum cellal mayru on. Haray ara nun ɗum geren hiwo ɗen kala ko tawata hino danda en e nawnaje ɗen en andi fimu um waɗen ɗum tigi fiwata nawnaje en heɓu e fiwata nawnaje ɗen heɓu en wona ɓe wirta noon alwiqayatu hayru min alilaji, dandugol hino ɓuri edi ñawdugol. Sifa o markagol ko ɓe yewti fimu e juma seɗɗiɗo ɗo fi suddiɓe gila duuɓi 15 ha duuɓi 49 ko ɓe markoto gila ñande 5 ndu lewru ɗo ha ñande 10. ɗum ɗo ko markagol taway ɗum onno reenay en hiwayɓe kamɓe markotoɓe ɓen fi nawnaje goo heɓayɗe ɓe tawayɗe no adda ha on tigi faato. si tawi noon kan nawnare nden heeɓi on tigi musidɓe tedduɓe hara dina kan hino yamiri en honɗum yo en wakkilo geren hetten cellal men ngal ɗum ko honɗum ko ñawdagol e noneji ñawdagol ngol. Sabu nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe ñawdike ɓe yamiri kadi yo en ñawdo. ñande goo woɓɓe ano landiɓe ɓe landiɓe ɓe maaki ya rasul ɓe wi ya rasulallah ala natadawa ɓe maaki aya nelaɗo Allah min ñawdoto ka min ñawdotako. nelaɗo maaki naam ya ibadallah tadawaw fa inna allaha lam yada da'an illa wada'a lahu shifaa illa da'an wahida. qalu ya rasulallah wama huwa qal alharam. ɓe landi nelaɗo sallah sallam so tawi ɓe ñawdoto nelaɗo maaki aha kay ñawde onon yo jiyaɓe Allah, sabu Allah subhanahu wa ta'ala waɗali ñaw si wona o waɗanigu honɗum lekki, si wona ñaw goto. ñaw on ɓe inni ko honɗum ɓe lantinoɗo sallallah sallam ko ñaw hombo, nelaɗo maaki ko nayewu ngun. ɗum ɗon kan si ari mara lekki. hara ɗum ɗo no holli en no tabintinani en honɗum ƴettugol sabuji fi yo on tigi ñawdo ndikka e nawnare mum nden. ɗum no holli hara ɗum no kadi riwodira e tamamu tawakkul, timmugol fawgol e Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi on tigi ñawdike wonde e wondude e gonɗingol mo fimam ka ɓernde makko, wonde makko Allah subhanahu wa ta'ala woni sellinowo on, woni dikkinowo on. amma kanko ma ƴellekkele ɗe woni ƴettude ko sabuji tun woni ƴettude, kono ko Allah subhanahu wa ta'ala woni dikkinowo on e haajango makko e mbawdi makko e gandal makko e yamirore makko. hara hino jeeya ko wattante ila musidɓe tedduɓe andugol wondema haray ngol ɗo ñawdagol hara kono dagori noon haray dagantako neɗɗo on ka o ñawdora piigi taway ɗi ko harmuɗi. hay so tawi noon ka feeñi kon ko lekki. Allah subhanahu wa ta'ala waɗali lekki me en wannali en ko ñawdorten e konko harmini e me en wono mbila yagal ma ɗum beere ma ɗum musique no woɓɓe waɗirta noon e labataniji ɗin. ɗum ɗo fof haray ko hiigi tawayɗi hino harmi en hanaɗi ñawdorde. ñande goo sahabajo wiyeteɗo Tariq ibnu Suwayd al-Ju'fi o lamdinoɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi o fi beere nden o wi nelaɗo ko moni e moƴƴinirde nde ɗo beere ko fi ñawdagol, ko fi lekki. nelaɗo maaki innahu laysa bi dawa walakinnahu da. beere nde wona lekki kono noon ko kayratikko nde ñaw. ɓe maaki hadith goo inna allaha lam yaj'al shifaakum fi haram. ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala waɗali lekki monkin e ko harmi. ɓe maaki hadith goo Allah subhanahu wa ta'ala tippini ñaw, o tippini kadi lekki, o waɗani ñawɓe lekki. haray wala tatadawaw bi haram, wota on ñawdor hunde tawayde hino harmi. haray hananama an nawnuɗo on, hananama an ñawdowo on, hanana siɓɓe ñawɗo on kadi kaɓe ñawdira on tigi maka on tigi ñawdora ko tawata hino harmi. bal haray fi kala haray ñaw on no anda hino tiiɗi hino muusi, kono haray on tigi wakkilo tawa wa ta'ala e on ñaw mo o ñawi. sabu so o ñawdori ko harmi ha o selli himo andi lette no saatimo ñande lahara so Allah subhanahu wa ta'ala yafakimo tawayɗe
o wawata townoyde somba majje o wawata muññade ɗe wawata hejjude e makko hara yon tigi watta yiila yo allahu taala dikkinan en nawnuɓe ɓen بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مسيب جلب تدبه هذا نتونك فاسون ما دون لكي tawayki no hana ñawdorede tawayki yimɓe buy ma nawnuɓe buy ma yoga e nawnuɓen haray hino welsindi e kinɗon lekki kin lekki ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam woni ko tindine fi kinɗon lekki kadi e ko honɗum woni ɗum ko badlu sadaqa ittugol sadaka moƴƴo e wasuɓe ɓen moƴƴo e miskinaɓe ɓen moƴƴo e hato jimɓe ɓen haray ɗen andi sadaka on nelaɗo on kamɓe tigi holli on ndema haray ko o lekki tawayki ñawday naw naare nden haray sadaka on ɗen anndi wonde nafoje buy mawninayi waɗa barki e jawdi on tigi ndin waɗa kadi sowa baraji ittuɗo sadaka on kono noon kadi hunta haajuji miskinaɓe ɓen ko ɗum woni kadi laawol fi naɓalngol ma addalngol newende kañum e malore e ɓen yimɓe wonɓe hato jimɓe ɓen kono noon kadi addugol welo welo e hentina kadi geece maɓɓe ɗen kono noon kadi sadaka on ko wasila tawa ɗo hino gongina ko wiyete wallidira ko islamu on yamiri kon hakkundeji me en enen julɓe ittugol sadaka on ko laawol honɗum sakitugol yurmede kañum e siɗɗoyagal e ɗiɗidiral hakkundeji yimɓe ɓen kono noon kadi sadaka on ko jeeya ɗum e ittay ɗum duñanay ɗum ga e neɗɗo on honɗum anniqam wal makari piigi tawayɗi ko bonɗi e piigi tawayɗi ko añi e nawnaje e noneji mum nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki dawu mardakum bi sadaqa ɓe maaki ñawdire nawnuɓe mon ɓen ittugol sadaka ibnu mubarak rahimahullahu taala ko goto e karama koɓe tedduɓe andaɓe ñande ga goɗɗo arno landimo fi ñaw o wi puƴum ma fuure no yaltanimo ga howru o yangodi e mum gila duuɓi jeeɗɗimo yangade o gari gerateɗo ko wawi kon fof kono o ronku heɓude lekki karama koje tedduɗo wimo honɗum wi'imo yahu ndaara nokku e yimɓe tawaɓe no haton jini e ndiyan asanaɓe koloyru miɗo jorti si a waɗi ɗum ɗon tun allah subhanahu wa taala dikkinte nawnare ma nden gorko on kadi yahi ndaari tawi yehi ha tawi ka haton jimɓe woni miskinaɓe haton jimɓe e ndiyan o wasi ɗon koloyru ndum allah subhanahu wa taala waɗi barki e kon sadaki ɗon allah dikkinimo e nawnare nde o yangodi e mum giba ɓuuri duuɓi jeeɗiɗi musidɓe tedduɓe hara noon ñawdirgol ma ñawdorgol sadaka ina mari neediji hiɗa no jeeya e ɗi neediji tawgol ko on tigirɗiɗo sadaka on ko fi allah subhanahu wa taala wona fiyo goɗɗo wowlu ma fiyo yi'e ma fiyo o mante kono noon kadi yo taw hara sadaka on ko minal mali tayyib ko jawdi tawayndi jawdi heɓorndi no laaɓiri jawdi kadi jeyandi e jawle makko tawayɗe ko laaɓude tawayɗe himo yiɗi si o hokkama o jaɓay wona jawdi tawayni si o jonnama kanko tigi ko be o munno wono allah subhanahu wa taala holliri en ka deftere makko teddude kaw daali ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ard wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun walastum bi akhirihi illa an tughmidu fih wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid ko taw hara jawdi ndin no heɓori noon kono laaɓiri hara kadi ko jawdi ndi o yiɗi ndin ko ɗum o ittata sadaka fiyo o ñawdor kono noon kadi o suɓa tawowo ko neɗɗo allah subhanahu wa taala tawowo si o jonnimo ndi ko hulɗo allah subhanahu wa taala
on tigi wallitoray fi on sadaka mo itti ɗon fi ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala huntanamo haajuji makko ɗin haray noon jonneteɗon kono woniri haton jimɗo wo no haaji makko on tiɗiri wo onon haray baraji ɗin tiɗirta onon kadi batte sadaka on wonirta ko ɓuri mawnude sakkitoren hon ɗum addu'a sabu haray do'a gonga ko ɗum woni silahul mu'min ko ɗum woni jogoran neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala no wiɗɗen nanan noon kanko tippini nawnage ɗen kanko kadi tippini lekkele ɗen haray ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa si Allah subhanahu wa ta'ala ikkata ɗum noon haray ko won tigi du'o adi nawnare nden du'o sanga nawnare nden sanga ñawda gongol du'o kadi ɓaawo ñawda gongol neɗɗon koye won sondo wo sondo e jamii alhaalihi alhaaliji makko ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala e tori Allah subhanahu wa ta'ala yo dikkinan en nawnuɓe men ɓen o dikkina dendanangal nawnuɓe julɓe ɓen اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا كونوا سفري. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Fuɗɗinol o ñanden gonde fi wannitagol siɓɓe meɗen suɓiraɓe haldude e waɗa ko fandoji maji ɗiɗi ma tati ko wotere nden wowde watte aray hande kadi jero ko Allah arsiki julɓe ɓen no ɗiya no waali ɗo kono taw ɗin noon tum wawatake jonnede e natte ɓeyde ɓe Allah arsiki goɗɗum o salliɓe ɓe ɓayde mari minute joni kadi ko faalaɗo ɗaɗɗitade e nder programme men aray hatta tan jeyiɓe kanko immo fi ko ɓeydite e liya heɓi ñaani Abdoulaye ɓayden no jokka e ko joggi comme hatta enen kadi bonen e ko onoen kadi ko rahmatullah wabarakatuh. fi qissa Zulqarnain faala landade sabuji ɗi Allah yokkimo ɗin no yeyno ha hewti ko nangen fuɗatoɗa kede mutta famire wonɗo wonno ɗi sabuji ɓe wawi hewtirde ɗon e wona ɓe wiyaɓe Zulqarnain yaajude majoji akatata ko ɗon woni kaɓe ubba ɗon ɓe kala. Assalamu aleykum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu aray ɗi saji ɗi o landi fi mon ɗo fi qissa Zulqarnain e fi Yajuja wa Majuj. Ɗi qissaji ɗo qissaji jolɗi ka suratul Kahf fensita toon moƴƴo alqur'ana on ko kanko jogii ko wiyete kon ahsanal qasas ko ɓuri moƴƴude e qissaji ɗi tawata ko fefinda ala e mum fenande hay hunde jokkata la ya'tihi l-baatilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Bon qissa noon Zulqarnayni on e qissa Khadir e Musa e qissa fi Yajuja e Majuja e qissa Ashabul Kahf wal Raqim wanon kadi qissa Ashabul Janna ma ɓeɗo ɗi qissaji ɗo fof no ari ka suratul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala jippinanno ɗi nulaɗo makko on hollitugol mo ko woni e majji ko laaki huyɗi. Amma jaabagol fi majji ko yaaji wata heƴude e keesir ko waɗi ko hato jin ɗum e ƴettede ka firo alqur'ana ndaara ko hen ɗum karamo ko hoɓe firoɓe ɓe Allah lamɗo on udditi e faamuji muɗum e faamugol woni kon ka deftere Allah ko hen ɗum ɓe yewti fimu konngudi boy no yewta fi Zulqarnain konngudi boy kadi no yewta fi Yajuja e Majuj. Bon firoɓe aranɓe ɓen no yewti goɗɗum e tuugagol e ko ɓe faami kon. Firoɓe sakkitiɓe ɓen kadi no yewti goɗɗum
e tuugagol kañum kadi e faamude maɓɓe ɗi yimɓe taariha men kadi no sifi goɗɗum no yaadi e woni nder makko joni noon Zulkarnain ko lanɗo gay ɗum woni fi mum par ce que ɗum ɗo fof no hato jini e ɗaɓɓiteede e ko selli haɗa tuugorde nden no selli ay si tawi woni no woodi ton ko mari yewtereji goo kono hara koko ɓuri ɓadade e konnguɗi wondude e haqiqa ni ko ɓuri ɓadade e majji o e darno en woni ɗum nde koko bon Zulkarnaini ko lamɗo julɗo mo Allah lamɗo on okki doole ko okkimo fewno gurdam makko sababuji hewtugol kala ka o faala e aduna o hari on sahi bato no woodi kono wona sifaɗe bato nde men hande avion hari ala few pucci e geloɗi no woodi terrain ji hari ala otoje ala kono fewno nden ñande ko hewtirte kala ka o faala Allah no okkimo ɗum nden ñande ko ɗum waɗi si Allah daali men okkimo sabu hewtirgol kala ka o faala e waɗugol ko o faala sabu doole ko heɓgo tawi noon ko julɗo ko lanɗo julɗo jogiiɗo doole waawgol hewtude ka faala o waɗa kadi ko faala o tawi ko yalluye Allah kañum kadi woni on lanɗo julɗo o jindi e aduna Allah wuurunoɗo on fewndo on sawi fof ɗum wiyete alamul qadim yani aduna wuurunoɗo fewndo nden ñande on fof Asie Afrique Europe o hewti e mum fof ka kala o hewti e leydi ni o hewti e continent on o yahi kadi ka o faala hella ka funnange o yahi ha o hatti ka hirnange kadi o yahi ha o hatti ka tawata banu adama no wawi hewtude fof o hewti o waɗi da'awa o noddi yimɓe ɓen e tawhid o noddi ɓe jikkuji moƴƴi o noddi ɓe e ko moƴƴi fof tawi fi makko ɓe winde ka deftere Allah ɓay tawi alyahudi ɓen no andi fi makko ɓe landi nulaɗo nulaɗo kadi Allah wahyine makko fiye yo mofte ɗen janggu fi maɓɓe ha ñandedama ko daali wa yasalunaka an Zil Qarnayn qul sa atlu alaykum minhu khibra ka ko khubra zikra haka ayaji ɗe gandi mino jagga almuhimmu Zul Qarnayn woɓɓe no wiwde ko kanko wiyeteno al Iskandar al Maqduni kono ka haqiqa wona kam fi hen ɗum Iskandarul Maqduni ɓe wattani yiiri kamɓe yimɓe tariha ɓen e yimɓe firoɓe alqur'ana yimɓe anduɓe hadise ɓe wattani yiiri ɓe tawi hari Iskandarul Maqduni kanko hari himo gonɗini ko wiyete kon alihatul ihriq yani himo wondi e shirku kanko hari ko lanɗo jokiiɗo doole jinduɗo aduna on nokkel muy kono hari wona o julɗo moƴƴo hari mo mari shirku Zulkarnayni noon ko lanɗo julɗo tawi ɗum ɗon yaadata tawi wata yaada woɓɓe kadi e yamaniyankeɓe himiyariyankoɓe wii ko jeyaɗo e maɓɓe ko arabujo himiyariyankejo jeyaɗo e leydi yaman kamɓe kadi ɓe dallinori wiwgol kamɓe hari ɓe manno lamɓe aranɓe ɓe fof ko zu wonno fuɗɗorde yimɓe maɓɓe ɓe ko zu Yazid e zu sifa ɗon zuuji ɓeyndi noon Zulkarnayni kadi ɓe wiyama ɓay o wiyama zu ko kamɓe o ɗum ɗon kadi tawi no metti gonki ɗum kono wowlama ɓe yimɓe tariha ɓe winda ko ɗum waɗi si goɗɗo e maɓɓe kamɓe hemiyariyankoɓe ɓe wasornomo o wi kad kana Zulkarnayni jaddi muslima
malikan tadinu lahul muluku wa tahsin balagal masarik wal magharib yaktafi asbab amrin min malikin mursidi fabalaga masarik al ardi wa magharibaha na ono gimongol lanni tori kad kana Zulkarnain jaddi musliman malikan tadinu lahu hasidu balagal masarik wal magharib yaktafi asbab amrin min malikin mursidi fabalaga makharib al ardi fawajadaha fi aini dhi khulbin wa sa'atin harmad. Yani mana mudung ko kanko himi yariyanke joni wasorde mama sorojo makko iwi makko kono ko iwi makko o ni Zulkarnain har ko mama sora o lamdo juldo o hewti aduna Allah on fo o hewti funnangi o hewti hirnangi o jindi himo tefilade mo dakkude sababuji ko hewtintamo kala ka wafala o hewti ka funnangi ka hattata ɗon o hewti ka hirnangi ka hattata ɗon o ari e loope o yiɗi ɗon nangue tijangaalaji almuhimmu ko allahu alam ko mo wiyete Zulkarnain kono ko wawɗen gonɗinde o lanɗo julɗo jogiiɗo doole nodduɗo e laawol diine Allah heɓuɗo sababuji ko hewtira kala ka faala o ari noon e nder ko jindata kon o ari ha telen Asie hella leyɗe tepto Tibet e nder China ma Siin fewdo ɗo ni o hewti telen ton o hawrodiri ɗon ɗen e yimɓe ɓawruɓe ɓerɓe doguɓe ruhuji kanuɓe ña heeferɓe ɓaleɓe bonɓe ña heeferɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe tawata ko ɓerɗe ñamfeji ɓe mari tawi ɓe rewde ɗon ara mangoli ɓe naata e pelle ɗen ɓe yaha ɓe jaggita e leyɗe julɓe wuuru e telen ton ɓe ɓe yana e rewɓe maɓɓe ɓe yana e jawle maɓɓe ɓe yana e daabeji maɓɓe ɓe monca kala ko ɓe mari ko ɓen wiyete Yajuuja e Majuuja ɓen yimɓe noon julɓe ari torimo ɓeyne ɓaykamen ɗo min torikema waɗo heedo hakkude amen eɗi ñampeji wonti men lowrude hen o enni gasi si Allah jaɓi min kippay ɓeyni accu men mooɓa jawle komin mari fof min jonne watta ɗon ko marɗa kon waɗa o enni o min ko Allah hokkorimi ko no yoni mare ko jogi ɗon koko jogi ɗon kon jogue min ko Allah hokkorimi ko no yoni o ari ka hakkunde pelle o addi janɗe yettude kañum e sila tiiɗuɗo o ari o uddi ɓe o ƴawni ha hewti ka hakkunde pelle o addi sababuji ko tayinta ɗum ɗon fof say suudirji machine ji suudirji ɗuuɗa kono o wawi suudude hakkunde maɓɓe tawi ɓe wawata iwde hande kadi ka leydi maɓɓe ɓe ara ɓe tufa ɗen janɗe suudaɗe ɗon ko suuda ha yoori ɓe wawata tufude ɓe yalta ɓe wawata kadi ƴawde no towi joni wano pelle min ko fello ɗo towngo e noɗa fello towngo ɓe addi janɗe tiiɗuɗe ɓe waɗi hakkunde pelle ɗen ɗiɗi ɓe suudi ha moƴƴi tawi ɗi bandiji wata tufude yalta ɗi wata ƴawde kadi no ɓuuri o acci ɓe telen ton kala mo koɓɓen ha joni no jindude no jiɓi ko honɓe hontooni ton kono no anda noon ko e nder leydi Asie ndi woni ko telen Siin woni ko telen Bulgari ma ko telen Tete ma ko telen to e to fof mum ko e nder leydi ndi ton Allahu alam bon ko ɗum waɗi hay ka sakkitorum ɗo goɗɗo e kala mo koɓɓen no windi fakko Zulkarnain o yaltini deftere heere kan kadi himo lanni hoolade 100% a ko telen Siin to ko chinois ɓen ko e nder ɓen chinois woɓɓe kadi hay windi no neeɓi ɓe inni o a ko yiwa e ɓen telen ko ɓe wiyenoɓe wiyetenoɓe honno ɓe innaynoɓe ɓe oya Ibnu Taymiya habno e zaman mum ka tatara groupe wi no wiyeteno tatara
woɓɓe kadi no wi koye ɓen ɓe wiyeteɓe Yajuuja e Majuuja jeeya ɗum ɗon fof ko konnguɗi karama fof ɓe firooɓe mo ɓen no wooli haalaaji ɗuuɗuɗi e mum ko ɗum waɗi mi inni ɗum ɗo yewtugol fii mum wata wonde e nder keeci ko ɓe waɗe mo haadara hara wiƴƴita ɗaɓɓite kadi konnguɗi ɗin seɗe haa yiyee ko ɓuri ɓadaade hade amma ko waɗɗi e gomɗingol ko yerkoare kon kadi al alquran yerkoare kon kadi al alquran ɗum ɗon no waɗɗi e gomɗingol amma ko woni yeeso to be wiƴƴite be wiƴƴite ɗaɓɓite ha ndaare ko woni ɓuri ɓadade haqiqa non ko karam koɓe firoɓe ono wo woɓɓe no innude ɓe udditanoma ɓe jilli aduna o woko ɓe wonnoɓe tatarankoɓe annoɓe bagdada naadi boneji toon ɓe laggi defte wari yimɓe tugidiri fureji ha ɓe taƴayno ko e yimɓe wa pyramide ji ni ko ɓe wonnoɓe woɓɓe kadi inni a ɓe yaltali taw ɓe yaltoyi o kaɓattagol dargal ni o ɗum waɗi si Allah daali nokku ko waɗa tarabal wa'dul haqqu o wi nokku aya on hatta ida futtihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadamin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idha hiya sakhisatun absarul ladina kafaru almuhimmu aya ari wi'i wonde ko tuma Yajuuja e Majuuja udditoya wo ɓen ɗon noon ɓe lanccoto e aduna Allah on fof ayndeji ɗin fof ala ka ɓe yiyata haray ɓe ɗuuɗi ha ɓe yaltita wonkono o takkidiri aya on e wi'ugol wonde awa fodore gomɗunene ɓattike dangal ngal ko puttinayi ɗum guiɗe heferɓe ɓen ɗum ɗon holli awa ko ka mokko dangal waɗa woɓɓe yimɓe ɓen ha joni no uddi kono ka mokko dangal ko yaltitoy ko yaltugol maɓɓe ko jeyaɗum e mandeji dangal woɓɓe inni watake tawede ha joni ɓe uddi toon ɗo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam seeni tawi ɗum feƴƴi tawi Yajuuja e Majuuja feƴƴima par ce que Yajuuja e Majuuja na fewno nulaɗo aadi hari zamanu makko feƴƴiyani e ɓi Allah qisani e mbi makko wosi tawi no hiɓe wuruno hiɓe wooda hiɓe mari ka nder leydi nulaɗo Allah anda eno ko honto ɓe woni woɓɓe kadi ka lakke ɗon ɗo no innude en tout cas si ɓen no wooduno honno ni machine ji portoɓe yiyay ɓe hay ko woni ka reedu yimɓe hay ko woni nder reedu debbo ɓe yiyay honno ɗellomorɓe ɓe yiino ɗum kañum kadi ɓe anda ko ɗo ɓe woni kono almuhimmo ɗum fof ko konnguɗi karamankoɓe Allahu alam ko ɗum wiyeten ko Allah andi ko woni haqiqa nder to hara ɓe yalti ka ɓe yaltaɗe hiɓe mari ka ɓe maraki hiɓe wawi marade kadi hara ko Allah andi ka ɓe mari goto yiyata piiji buyno mari goɗɗo anda ka woni ka ko ende tuma yaltata ko tuma Allah yiɗi o yalta no wawi ɗum ɗon fof konnguɗi wowlari enen wawi awide hunde si wona yi gomɗingo woni ko alqur'ana wi muɗum boyɗen andugol haqiqa maɓɓe on ka Allah ko kala mo koɓe wooli kono noon e woola hen non ko ɗum ɓe wi salamu aleykum e dartoɗo salamu aleykum